Ka National People's Party kalayo jingkershan ka bakraw shwa ka election MP shiteng samay hadien babun kinong ya lambat kidokon na ka VPP Congress BJP bat UDP kilalet ban penyaso sya ka ni ka party ha ka jingyalang ka balalong ha ka jan mit sngi palay kini ki belawan ban penyaso thamai kilapan pa wakin kershan ya ukur tong ka NPP u Dr. DRL Nonglat ha ka election Lok Sabha by election ka bansalong shen ha ki benai banwan Hagani ki jingyalang usembut menteri rang baka jela babat rukum National Vice President ke NPP umas ngau bhalang dhar ulap pediang sengu bhaya kini kinong penyeso thamai ha ka jingyalang nyalap election ke balalong Harambai East Gentia Hills Hagani ki jingyalang laya don ru ke MLA ke NPP nasu tengah saipung ke kong Santa Mary Shella ringkat bat kiwei kinong yalam bat kinong tray ke parti Habakran haga jingyalang Dr. DRL Nonglat ulaong baka jingwan penyeso jong kinong yalam na kiwei ki parti kan pen klan chu ya ke NPP ha kani ke by election ulaong ru babun kinong yalam kilarai ban penyeso bat ke NPP na marki kwa ban kershan ya ke parti bat ban yarap ban job ya ukor tong ke NPP u Dr. Nonglat ula ai kublei ru ya baro kinong yalam ki balawan ban kershan bat penyeso sya ke NPP uong ru baka jingkershan jong ki kan yarap ban penlong ya ke NPP ke baklan ha kani ke election ke bansalong lagi power di rangba kilawan ya ke ban penyeso ban ke National People's Party kini kilarai ke penyeso ban ke National People's Party nado kini ke sini ke ban mentah nyeklep baladang lupa ke vote bank lalu ke jingkersan dan babun ki pajma ya ke ka parti hanrai tang kinong kersan ki baladang lupa nginam la setia ban koi sakat hong jong ke jingjop ha ke election ke mamenta ka jingwan jong kini kirangba ya ke bang ai ke jingkersan ban penias no sendang ya lebih bat ke ka parti nganget kan penyo yani ha ke by election ya unamtam di hakini rapor ngakwa ya pi sa sisin pat ipat ba kat ki badan hakini rapor bab snobha ban tempau ya kijing buram ba kijing pedian snobha ya ki sa sisin pat da ka bangin ai ya kijing thakti ke bajang kulai sibon ya pi baro para rangba bat kinong samsnam kiba dan ya kijing start berarai rangba ya ke ban penyeso ya lebih bat ke National People's Party bat lese ke jingkut jingmut ke jang pi galam ke ban penjab ya ukotong jang ke ka parti u Dr. Nonglat kublai sibun ya pi kilap kilat mai kublai sibun kublai pi sa simpan kapur kalayat kemangong mentan ngakwa ya ke ban keren lengkap namar ya kibubun ki benta jong ke jingkren ngelayo smel na kinong kren ki basakman handai kawai ke bang atwa ya ke ban tempau ke ngapor kalong halor kawai ke jingkeli balai na peniasno yaladi bat ke National People's Party balai na pedian ya ke jingkerpat bat ke jingterwa jong ke ka party bangkit banpa ya ke lengkor kom official candidate hakini ke MP by election mentagasnan ke bansalong hakini ke kinyat nai ke bansawan ki parari be kadaw ke bakongsan kalang habang apek ya ke performance lani ke jingtrekan jong kini ke sorkar ke balayalam da ke National People's Party kala penlong ina hadian bangla khen ngala dia hadian bangla theo ngala wo hadian bangla penhap sawar bha yeki ai baro ki jinglang ka sansar khadar hapo kini ke jela